Dobar dan, dobrodošli, sa vama je vaš domaćin, to jest ja, Njiha. Pa dobro, šta je ovo, konji moji, kakvo je ovo ponašanje? Uzjagunili se razni neprijatelji, napadaju mog najmilijeg konja predvodnika, vlasnika svega na livadi šumskoj. Udaraju na najveću gromadu konjskog roda, svega se tu nakupilo pa atakuju združenim snagama po njegovom liku i djelu. Nisu im dovoljne sankcije mrskih kauboja, pa tovare nove prepreke njegovom mudrom vladanju. Malo im je što mu ograničavaju pristup pustim milijardama otetim od krda, nego smišljaju nove podvale. Eno ih, javljaju se tamo neke Švabe i Francuzi, užas. Čine nedopustive stvari, možeš mislit, ne daju mu svoje pare da ih troši za gazdovanje šumskom. A još gori su mi ovi istražitelji, tužioci i sudije, halo, proganjaju ga na pravdi Boga jer krši ustav. Ima tu i domaćih izdajnika kojima je dosta bijede i siromaštva u krdu. Ipak najgori su mi ovi politički dorati iz neprijateljskog krda. Eno ih neće da pričaju s njim, kažu dosta im je uvreda, prijetnji i obmana koji im servira već 2 decenije. Sramota. Kakvo drsko ponašanje, a on ni kriv ni dužan, samo želi voditi konjušalne razgovore o budućnosti. Dobro, ako ste gadljivi na njegovu elokvenciju, tu je njegova glavna kobila. Pričajte s njom, dogovorite odščepljenje preostalog blaga od zajedničkog pašnjaka, dok je vremena. Haja, ostajte dobro, zdravo i raspoloženo.